Selamat pagi Bapak Nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus malas suhur boy use sisehana minasyam marhitehoni channel YouTube on ase paima ijalo hita rigapan sigano pari bata bani panorang sogoton pasada hita hurta martonggo mahita puji-pujian malas ni hurmatongon isombahkon uhur nami hubamu Tuhan. Baiganup diar layakmu sonai age pasari hononmu huban nami. Bani panorang sogoton boy puho kanami ibagas na horas-horas. Aganupan ini sedo halani diar ni gabe nami. Tapi pita halani hidup ni hurmu asi ajari hammah nami. Laho mamakehon hidup ni hurmin. Domu hubani harosuh ni hurmu saganjang ni arion. Ibagas goranakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Jalan mana mirapakon tonggo namyon. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape nasyam nabu isesehanami marhitehoni rigapan siganu pari batta bani panorang sogoton sadarion hari Kamis tanggal 27 bulan Januari tahun 2022. Regapan siganu pari batta tersurat bani buku Rom bin 2 ayat sada nama katahon sonon ase seng mangonai benuan uhum bani halak na ibagas Kristus Yesus naso marparlahu marguru bani daging tapi marguru bani tonduido kita ganupan adong do sada kalimat ni Apostel Paulus na doras tumang atapoi sobuton radikal tersurat bani bindutulu ayat 20 iha tahun ni sonon ay seng dong ubah ni sabonar haganup dosi dia mardosa anjaha seng dong si pujion ilobe ni nebata nasihol manubut halak na porsaya sonai age halak na lang porsaya lang adong si pujion ilobe ni nebata. Ajaran baru doon nasihol isobut Apostel Paulus subata lang tene bapa inang. Halani aha halak namar dosa pe atape halak parcahat pe igom-gomi dosa do jana halak na porsaya pe rado madabu hubagas dosa ase haduasi boy do humani madabu atape madabu hubagas gom-goman ni dosa tapi namambahen malas uhurta marhitehon ni nasinobut ni Apostel Paulus ijon ase seng mangonai benuan uhum bani halak na ibagas Kristus Yesus artini ay naboy mambahen maluas sa sadahalak jolma humbani uhuman ni nebata ibagas parguluhan si sonai agi bani parguluhan si magira sedo halani diar ni gabeni sedo halani diar ni pambahenan ni sedo halani pambalosion ni atap sedo halani habucuron ni jana sedo halani tondui na pasing na marhorja ibagas dirini tapi halani Kristus nadop mate makop-kop halak na porsaya. Na ijon ma haguguhon ni kuasa ni nebata, haguguhon ni idop ni hurni nebata na sunin bekal ni ipatakas Apostel Paulus. Sangga isobut seng mangonai benuan uhum bani halak na ibagas Kristus Yesus, sihol mangklaim, sihol manubut, langadong benaboy mambahen madabuh halak na porsaya hubagas dosa. Ay maase sangga sihol ma dosa mangago pargulukan ni halak na porsaya sa sitong ni ijay ma Tuhan Yesus pasirsirhon pangurupion pasirsirhon pertolongan ni hubani halak na porsaya ase ulang gabi kalik jana ase ulang madabuh hubagas gom-goman ni dosa. Ay maase bani halak na porsaya na perlu ay maningon mamastihon diri ni ase tetap mangguluh
jana marparsauran pakon Tuhan Yesus. Halaniaha bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus isobut penokkanaya seng mangonai benuan bani halak na ibagas Kristus Yesus ay porini PHP ni halak na porsaya madabu hubagas dosa tarlajo ibagas dosa adongdo na mga piti ay tondui na pasing jana na irahot marhitihon ni pakop-kopon ni daroh ni Tuhan Yesus. Ay maasi maningon duhapeni idah kita nuan bani panorang on. Porini PHP ni boy idahon hita na madear ibagas 10 taon. Boy bani panorang suguton ijalohon hita haguluhan na baru, guguh na baru, semangat na baru, hosah na baru, sonay age pangarapan na baru, dingat kita haganupan ay halani guguh ni daroh ni Kristus nadop paluah kon hita humbani sorot ni dosa. Ay maase porini PHP ni lang mangonai uhuman ni nebata hubata sahali nari ay pe halani guguh ni idop ni hurni Tuhan Yesus nadop makop-kop hita jana durus daroh ni laho manobus dosata. Ay maase bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sonaha do hataridahan ni ay asibuy didah kala bahasa perguluhan ta langbe mangonai uhum ni nebata hubata bani gulu ta si sonari sonai agedas kubani gulu si magira porini petongon bani terjemahan Bibel nalegan hataon lang jupah kita tapi anggo bani terjemahan si malungun itambah kontene agepe ibagas kurung ibahen manarti tumangdo nagabe anak kalimat na parlobe no kanayay na manobut naso marparlaho marguru hubani daging tapi marguru bani tonduido. Nah, ijon ibagas parguluhan ta si ganupari porini PHP ni pakop-kopon ni Tuhan Yesus hubani dunia ondo lang pitah hubani halak na bujur maruhur lang pitah hubani halak na mambolosi na bata lang pitah hubani halak na mananda na bata hubani haganup halak do pakop-kopon ni Tuhan Yesus Kristus marlaku hubani haganup jolma bani sap dunia ondo pakop-kopon ni Tuhan Yesus itu juhon tapi namambahen marlegan aima ibagas parguluhan ni halak na mananda jana na tetap marparsoran na jenges pakon Tuhan Yesus guluh ni marparlaho marguru hubani tondui tapi porini petongon pakop-kopon ni Tuhan Yesus parmate ni Tuhan Yesus bani hayu parsilang bahen hasasapan ni dosa ni dunia ondo ay tapi bani halak nalang porsaya jana bani halak nalang sir marparsoran pakon Tuhan Yesus pataridahkon parguluhan ni atape marparlaho do ia mangihut daging na totu ijon maturus tetap parguluhan ta iantara na dua paharaon apakah guluh ta ibu bayi tondo nama pasing atap ibu bayi perdagingon atap perosuh-rosuh ni daging totu bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus halak na porsaya jana na tetap marparsauran pakon Tuhan Yesus ibagas parguluhan ni anga penamasa na idopakon ibagas guluh ni pasti do iya pataridahkon guluh na tetap marguru bani tondui ni nebata tapi halak nalang menjaga parsauran ni pakon nebata jana nalang maka porsayai atap membalosi Tuhan Yesus ibagas parguluhan ni agepe do maihop kop Tuhan Yesus iya pataridahkon guluh na marguru hubani rosuh ni daging ay maase bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus
anggo ihorjahon hita idalani hita mapergoluhanta sadarion boy dotene ididah kita goluh taon marguru ibagas pembubay ni tondo napasing atap goluh taon marguru hubani pambubay ni daging atap pe roso ni dunion. Tapi dingat kita ma na irosukon ni nebata tandani nadop ihopkop jana ipalua kita humbani gom-goman ni dosa ase totap mahita mangguluh marguru bani pembubay ni tondoy na pasing ase marhomonangan kita jana gabi parrupe kita bani silayak-layak ni nebata das kubani ari simagira. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih apa puji-pujian ma isombahkon uhur nami hubamu Bapa. Marhite hatamu itak kon hamsonin bagali pasu-pasumu huban nami. Lahu patotapkon uhur pikiran pangarapan sonai agi haprosayon nami. Asih tetap guluh nami. Marjuang, marguru, ibagas pambubay ni tondimu nama pasingin. Asih purini petongon Tuhan. Bagi perlajuan na mandora perguluhan nami. Tapi anggo tetap iberihan nami diri nami. Ibu bayi tondimu. Jana tetap kanami si pambalosi. Rosi orot parsaron nami. Pakon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Ijay dotongon Tuhan. Lambin ihap kon hanami. Bagal ni pangidopimu. Janah lambin marbuah tong-tong guluh nami. Ase saganjang nyarion. Odo subamu goluh pakon tondo nami. Rosi ganup pangarapan nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata Bapa. Apa persoran ni tondo na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mo ba't taganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anduar matongon sa ganjang nyarion, totap kita, ibubay, tondoy ni nebata, ase marhamonangan hita, ibagas ganup, si parayakonta sona ege, si haguluh kononta si ganupari. Shalom!